жаралы болдум. Ürperiden жаралы bülbüldөгөн кыз болдум. Бакталайды чакырган мен барча кийген уус болдум. Балдар өсүп чоңойгон, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Балдарыбыз кыргыздын, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Барчылыкта жашайлы, балын татып турмуштун. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, балын татып турмуштун. Алты сакка колумда асман тирет калпагым, адилдикте жашаган. Биринчи класс, сүйүктүү класс, барыбыз илим үйрөндүк. Биринчи класс, ардактуу класс, унутпайбыз сени биз. Кечеги күн эстен кеткис, биз бакчанын бөбөгү. Бүгүн болсо биз мектептин эң бактылуу баласы. Биринчи класс, сүйүктүү класс, кадырлуусуң бизге дайым. Ушунчолук сүйкүмдүүдүр эжелерим агайым. Кечеги күн эстен кеткис, биз бакчанын бөбөгү. Бүгүн болсо биз мектептин эң бактылуу баласы. Саламатсыздарбы? Урматтуу Алиби майрамдын коноктору, күйшүктүү кесиптин ээлери болгон мугалимдер жана майрамга катышып отурган коноктор, алгач ирет мектеп кособусун аттаган балдар бүгүн сүйүктүү алифбе китеби менен коштошконо отурушат. Анда эмесе биринчи Б класстын окуучуларын чакырып алалы. Хамити дейтерилген Айдай сулуу кызыбыз Аздижалилова Айгерим. Биринчи Б класстын лидери, акылдуу, эстүү, келечектен көптүн болушун Абдуллажан Осмон. Сайгал сайысы кем эмес, жүректүү кызым Абдыматанова Сабина. Бүбүсарада ийгемдүү, Курманжан энебиздей мээримдүү жана чечкиндүү Абдыламитова Медина. Оор баскысы, ай нурундай нурлуу кызым Абдрахманова Айбеке. Кара көздүү, сулуу жүздүү жигитибиз Автокоров Асфа. Жүзүндө нур төгүлгөн, илимге карай умтулган нурлуу жигит Аккелдиев Нурзамат. Узун бойлуу, сары жүздүү, ыймандуу жигит Алмазбай уулу Нурмухаммед. Барлык нерсеге эс келген жигиттердин султаны Батыр Султан. Kız gülündöymü, jaz gülündöymü sürөгөн, ак мөөрдөй сулуу кызым Бектурсунова Өзбек. Аруу сезим ак жүздүү сулуу кызым Боронбаева Арыке. Каттүрүүдөй сулуу, айтүрөктөй
талантулуу, гүлдөй назик күндүңдөгөн Илдарова Гулиза. Шоң атасынын эркеси, ырчы жана бийчи балам Жорабек Аскар. Балган билек эр жүрөк, патриот жигитим Юсупов Самат. Классыбыздын кенжеси да эркеси, сымбаттуу кызым Халилова Айбике. Самара Каримовадан кем калбаган, толугундук ырырдаган, чиймеринди би бийлеген, аруу кыйрат таланттуу кызым Зайырбекова Арузат. Ай нурундай нур чачкан, нурлуу балам Кадыров Нурислам. Шамдагай шайыр ажарлуу кызым Төкөнова Аруке. Жакшылыкка чакырган, ыймандуу жигит Муктаржанов Билал. Гүл нурундай нур чачкан, гүлдөй назик сүйкүмдүү Өмүрзакова Асема. Артына толуп келишкен, мээримдүү жана бооригер туурча кызым Султанова Айдинек. Бардына көңүлүн өзүнө бөлдүргөн, классыбыздын эркеси жана шамдагайы жигит Бубыев Умарадыл. Жибар жыттуу, назик үндүү, сулуу кызым Сатаралиева Жуманай. Өзүнө тың, башкаларга үлгү боло алган тыкан жигитим Толоев Нурсултан. Классыбыздын мыктысы, сүйкүмдүү, нурлуу жигитим Төдөнов Нурел. Атына заты жарашкан, ай чүрөктүү зирек кызым Ураимова Акмөө. Анденсе Кошамекке кечебизди ачып берүү үчүн ушул мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Адана Изгерге сөз берсек. Урматтуу мугалимдер, ата-энелер, жана мына баа жарай отурган бөбөктөрүбүз, 1-класстын окуучулары, бүгүн баарыңыздарды Айылпе майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына 1 жыл бою иштеген, окуткан иштериңердин бүгүн үзүрүн көргөн турасыздар. Ушул иштериңерге мугалимдер чоң ийгиликтер каалайм. Дайыма арыбастан иштегиле, ишиңерде дайыма ийгиликтер болсун, үй-бүлөңөрдө тынчтык болсун. Дайыма мындай бажырайган окуучулар менен биргеликте жүрө бергиле. Окуучулар, силер ушул алган билимиңерди мындан кийин кимин окуучусу эле десе, баягы Сайры эжекенин окуучусу экен деп тургандай болуп, ошондой сыйлыктара турган окуучулардан болгула. Ата-энеңердин жүзүн жер каратпаган, дайыма ошол ата-энеңер силер менен сыйлыктара турган окуучулардан болгула. Бүгүнкү майрамыңар менен баарыңарды дагы бир жолу куттуктайм. Анда эмесе Айылпе майрамын ачык деп жатам. Saksız kılıp, Allah dostum
bayram olalım. Biz baklı baldarımız göndürmüşte tuğulgan. Takına kayırın istep bizden tuğulgan. Azar cünüp gelip teker teker bir muayim sıra saat kalbayca oturuyoruz. Bilim deyin en son düşündürüp bağırın dek. Okup taşlar bilim al. Tağla istesin ki biz için mektep saldırgan. Bilimde bizi kandırgan. Köy bıraktı sandayımız. Muğalimdi dantayımız. Koy. Dört mezgili var bir yılda. Kayseri'nin en sulu, jaz, güz, kış da özünçü, bürok bağdığından jaz sulu demekçi, baldarımыздың жана kızlarımыздың apkarısında жазғы nasiplik деген бейін.
тоо жарашат. Эне сенден ким сыймакты талашат. Эне менен теңдеш албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат. Айдын баштайлы. Мен элемди көрбөй калсам жагына, мен эркелеп чыктым келбейт жанына. О адамдар, биз энени сыйлайлы, эне кымбат, эне ыйык баарыңар. Эне ыйык жашоонун жартысы, эне дайра биз булактын тамчысы. Бешиктеги баатыр бешик баланын, эне өзү жүрөгүнүн жартысы. Апа барда аппак болуп жакалар, күндө кумбат сүйлөт каталар. Силер керемет табалар, кайгыдан да кападан да тазалар. Мен билдирген медер кускан берекем, бул мүнөзө жок турат инжектор сага тең. Аскан. Бар эң сөз айтсам, толор болуп угулар, башкада башкасын таста таскурлар. Мара. Апа деген сөз айтсам, от жагылат өчөп, айыл болуп угулат аппак камыр.
Stepli suyup battağın, kapına жетip aktağın, duşşedi жерге таштабай, абайлап жакшы сактагын. Kitapta sür baktı, kitapta kop akıllı. Kim kitapta dost bulsa al boşaltıncakıdır. Sütte taza tilegin, denizden bir talabım, kökten şunu hakikat anınar bir kanalım. Abuke? Tağlaydı canım görsödük, çatırıp diret kelginden çak. Aranlıktan tazalap jakşılık ayetsin. Altın kitap alifbep artıkınge okut açkanın 36 tamganı oyduğu jattadım. Şanlıktan baktım değil, yüzde besin biçendi. Ziyad oğlu bulgava ecası sakta gitti. Bilmegen, bilgizgen, megesetin kirgizgen, ak bulutun üstünde, ayga çakın gürbüzgün, kitaplerin akılım, kitaplerin yakınım. Mayram Ali benim mayramım. Ayıp devri ürünüp aldı kaynağı. Bacı vergan damgalar, bağrımızga cep oldu. Alip vergi süyüktü, açıp verdi hapşi oldu. Benim birkaç kıçı, gözü kon tunguç çaycısı. Kitap dedim tulbaşı, albüm altın açıkçı. Altın kitap albüm, altın okut açkamın, 36 tamganı koyduğu jattadım. Kayınbarı kırmızı balda şapkalan, kırcımlar ve kırmızılı sapkalan, kalınlarla atı kalmaya sürdü, kırmızı elim adamlara saklanan. Kalınlarla atı kalmaya sürdü, kırmızı elim adamlara saklanan. Hasan benim yerimdi, türözlem bütündü, aydın benim günümdü, bir özlem bütündü. Tegir ruhu ermanas, tegir ruhu ermanas. Mahsu kırmızı dileği, adamlar saklı dileği. Bülbül taşkadan babaskanday, kırmızı elim adamzat kaybedeyim. Bülbül taşkadan babaskanday, kırmızı elim adamzat kaybedeyim. Aslan benim yerimdi, bir özlem bütündü, ayın benim günümdü, bir özlem bütündü. Tegir ruhu ermanas, tegir ruhu ermanas. Ey aygır manas kabılar, hatandı can surasan, aldı can karasan, arsta şerde sürvarek. Babam bakal kevaltat, baldan kum kevaltat, bölümü kırgız bölümü, bölümsen görecek yedet, bölünüp gitti kızdı, bölüp kepkede. Vansu degen dereken, Vansu degen nereken, Vansu yetim başlısı, Vansu tere baş bebek. Gülcükün tavas gereken, gül orman gereken, gül badana top digen, gül sarı kubarat dingen, gül çorobala şereken, gül kukurak edekene. Davuşma koşaya bakek, tüccarı kopardı dek, daldan amcık aldı dek, degeyi çaldı dek, dögür sögün domuzdu, dalısına saldı dek. Cadan kıştan cangırcı, celdüz çok eralıdır, cemcaynagan düşmandım, yolun tozup kaldı, cedi batır cangırcı, ced kulur salı. Sobolu
Utanmanas batırga sağlamdaşkan kedegeni. Töremanas batırsın, tölgö çıkara dönügü, toptaşların cayların, tölgö yazıp kaldırın, tozdan düşüp dönüldü, top gelişip kaldırın. Oşan dağına kararsak, örgü çamçıgat, örgü çamdığın içinde, olguy solgun kancırım, ötetleri tevinim, orana çubakılada dek. Ürgü degen eregen, Ürüstan'dan şeregen, 3 gün aşık kalmağa, 3 gün yurdu alışıp, üzerinde putay bay, oy dediğini teminip, staka bastay sayşirek. Uzun boylu kek dalı, ulak kandın sırdağı, ula çıksan ak çoltoy, vuruşka gitsen sak koldoy, uzak çoldun talbağan, muhtap çürüm albağanı. İğdeki ak gezek, iğnet bana sallanır, İğder gözünü dağlağa, İmeri gözünü sallanır, İşimde buradan kaladır, evet de kalanır. Kandına cümbay, ayak etkeyi dereken, ondan kayda giyecek, aycı canlar kıttaydı, bakay kaynır aldığına, bayrak gezegene. Çoğu çöbek patları, çoğurdu kolu aldırı, çoğuluk turga karbaka, çocuğa girip bardırı, çocuğum doğun törüsün, çoğudan darı salır edi. Efendim için çok olup, gözünü kuanas kevaydan, gözünden çıkan cacaman, gözükten çıkan öcaman, gözü kuşkan düşmandın, gözüne çıkan kaçamani. Ay bu tardın akbaba, namuska tuğan ereke, narbudanğa kancuru, niskaraday kalmaka, nuyukta buran çakırıp, nayzasındı kaçırın. Öğrenmenden hep yolu, öğretinin eken bol bolu, öğren ukkan cergagan, öğretin amınday çıkmagan, öğrak yolda kız yorum, razı olup tımdağanı. Amanın herkesi, etnoştayken kendisi, ekilindin mottosu, eki kula çereken, geçen yıldır kıymoda, elgeken gezekene. Hakadı kanı esehan, gavgar taş bir başına, hanların alıp karşına, kalkuş vurup duruptur, handan astın altında Ali deniz koşumuz, emkin yılı yiğidin, kıybaş dostu oğlumuz. Oy göl manas kevayta, bağların hukum ne vayta, bölme kırın bölme, bensin bölecek gibi, bölüp gitti kırmızı, Bilet uşo at üstünde bilet oyunlarda oynanıp kelgen, ошол oyunlarda bir türünde көрсөтүп беришет. Заманбап.net'te Cem öğretileceğim hakkında. Allah kaçıyor, Allah kaçıyor, Allah kaçıyor. Argımı işkere. Azanatı, 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 azanatır namusla de.
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители и гости. Сегодня мы рады вас видеть на нашем празднике «Прощай, букварь». А теперь начинаем наш праздник. Ребята, как называется эта книга? Русский язык. Сколько букв в русском языке? 33. А вы знаете стихи про русском языку? Великий, Могучий русский язык. Очень успешный точит. Дружба сегодня с русской речью. Нормальный народы на нашей планете. молодцы, ребята. А кого не хватает на нашей празднике? Азбуку, да? Давайте назовем азбуку. Азбука! 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 Здравствуйте, дети! Я азбука учу читать. Меня никак нельзя не знать. Меня изучите на 5 и сможете тогда любую книжку прочитать без всякого труда. Здравствуй, дорогая азбука. Мы рады вас видеть на нашем празднике. Будь нашей гостей. А ребята покажут тебе, чему они научились с твоей помощью. Пожалуйста. Ребята, что вы видите на картинке? Школа. Школа какая? Красиво. Красивая. Большое. Большая. Огромная, да? А вы знаете стихи про школу? Школа. Это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там научиться и писать, складывать и умножать. Вы Писать. Идешь как читать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Научиться и умножать, малышей не обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Читать и умножать, малышей не обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. До свидания, а на следующий год нас буква читает, научит тех, кто перед класс придет. День весенний, день чудесный, был мы в поход пошли не зря. Было очень интересно. На странице букваря. Тебе наш добрый друг, буква все благодарен. За слово мама, слово мир, спасибо говорит. Если хочешь научиться много добиться, обязательно читать тоже научиться. Книжки могу рассказать, оба выси насыпать, очень умею стать, что видеть. Мне учиться очень нравится, а писать я не боюсь, я могу с задачей справиться, потому что я не ленусь. Станем вместе мы трудиться и друг другу помогать. Надо много научиться, надо много нам узнать. Послушайте наш приятель.
здесь, прости, пожалуйста, прости. До свидания, Москва, дорогой, грустно нам расстаться с тобой. Книг дружимый и родной, мы читали тебе много дней. Азбука, каждому нужно нам похожать книжки, прочитали у нас. Надо написать аккуратные строки, надо их запомнить без ошибок только.
Спасибо за участие. Elesin kız aldığımda gitarını doksam Unutan biraz ganim Ludasında geçesem Unutan biraz ganim Ağımdı eski tutsam Hal günü hoş ol geçti Gitarını boştur Habbiye düşkünene Hak önü giygen bir geç Hak önü giygen bir geç Kerem'im seni izler Gelse de boş olmaydım Vakit gün biz yoktan Kavay kalıp durma Çürüktü caralapsız Surabay kalıp durmum Hakkı çok kalıp dırsız Ak önüp bir geç bolup Hakkı çok kalıp dırsız Hal günü hoş ol geçti Gitarını hoştur Hakbiye düşkünene Hak önüp giygen bir geç Hak önüp giygen bir geç Kerem'im seni izler Gelsene boş olmaydan Vakit gün biz yolukkan Irdayımın duşu geçti Şedelim suyum sizge Körsünüz eğer beni Kaçmanız alız yerge Uğsanız eğer beni Bolu biraz birge Hal günü hoş ol geçti Gitarını hoştur Harbiye düşkünene O geçti Gitarını hoştur Harbiye düşkünene Hak önüp giygen bir geç
Ошондо силерге кичинекей суроолор бар экен көзүлдө. Ошол суроого жооп берем деген балдар окуп жооп берем деген балдар чыкканчы, ошону алып окуп жооп беребиз. Manastır çöp atasının adı Ким? kim? Манас. Manastır çöp atası Karakat. Кийинки Manastır ayağın adı Karkek. Азам кетсем. Manastır atasının adı kim? Manastır atasının adı Yaktın kim? Yaktın. Манас менген Manastır Ningen adı Aklar. Manastırın balasının adı kim? Semedik. Manastır atası Jakın. Çağında törülgün Kırgızistan, Akbeşi'ye bölüngün Kırgızistan. Karanından alıslasan kuşak olup, kayraylanıp gelir derim Kırgızistan. Alatonun cırtta battık abasına, Alarganın kırgının Kırgızistan. Kırgızistan, Kırgızistan, Alarganın kırgının Kırgızistan. Kırgızistan, Kırgızistan, Alarganın kırgının Kırgızistan. Bayırganın kulak kalkan Kırgızistan.
Bizim keçemiz şunun ayağına jetti. Gelgen konuklarga, gelgen kızlarga çok rahmat.